Voda je izvor života. Za drevne civilizacije koje su živjele na teritoriji Podgorice, to je bila jedina istina. Danas izgleda da te istine nema. U potrazi za drevnim vodovodom, koji se proteze od Civne do Duklje, hodamo tragovima Rimljana, ali i onih koji su prije Rimljana hodali našim prostorom. Evo nas kod katoličke crkve, iza mene je katolička crkva u Podgorici. Snimamo vlog za koje nam treba pojačanje danas. Jedno je već tu. Miro! Čekamo još jedno pojačanje, a idemo tragovima antičke vode u Podgorici. Naš vodič do rimskog vodovoda je Miško Đukić, novinar i istraživač koji već 30 godina strastveno traga za drevnim u Crnoj Gori. Rim je došao tu, zatekao je akvadukt. Rim je zatekao akvadukt. Ali ovdje sad imate 2 km kroz Civnu. To je visine pa 2 metra, vidit ćete, 2 metra. To je ono što je Rim zatekao tu. To je dijelo onih. Da li tada postoji aluminijski kombinat? Ne postoji. Da li postoji nekako rudaranje ili nekako zagađivanje voda? Širali, malo je lijepo, tamo je potok. Zeta, Morača, Cijevna, Sušica, u tom vremenu jezero, tolike vode. Što bi neko gradio akvadukt 12 km, a nalazi se na ušću Zete u Moraču? Nejasno mi je. Pa, a neka bude pad. Neka pođe malo visočije Zete, dobit će pad kompletan za vodu. Znači, to nije ta fora. To je bila potpuno druga fora. Evo ga prvi dio gdje možemo vidjeti mali dio vodovoda, podzemnog kanala, tako je. Kako nam je Miško objasnio, u koritu Civne postoje ploče na samom dnu, koje su usmjeravale Civnu. Našli smo drevni kauč, Gencijev kauč, tako je. Tu su ti ostaci velikih kamenja, kojima je Civna preusmjeravana ovdje, tačno gdje sam ja, tamo pod Mira. Evo ovdje vidimo kanal da je išla voda ili da možda ide i dalje zimi kad nabuja. Pa da, tu je neko staro kamenje kao međe. Izgleda da smo našli zapravo nešto što su ostaci ovog vodovodnog kanala. Miško tvrdi da je ovaj vodovod stariji od Rimljana, da su oni samo došli i naslonili se i radili drugi dio vodovoda, da je ovo nešto mnogo drevnije. Ivane, 2 km kroz Civnu se nalazi ovaj kanal koji je sigurno nije građen od strane Rimljana. Jeste da se to naslanja na akvadukt i da je to preusmjeravanje rijeka tamo gdje smo vidjeli, nažalost, onaj šut otpad i uništene sve, kao što ova civilizacija uništava se. Ostaci od kanala su ovdje, evo vidiš ovdje, i 2 km po Civni, ali imate ovdje da možete da hodate. Pa Ivana, izvoli. Izvolite, Ivana. Hvala, Miško. Kanal i vode. Da. Uda je tekla rijeka. To je to? Evo ga još jedan dio kanala koji je malo neprohodan. Mali je dio čuvan, ali da, vidi se i dalje malo to drevno zdanje. Sada smo preko puta gradske deponije. Na ovom mjestu smo Miro i ja prošle godine tražili ostatke akvadukta i sad ih ponovo tražimo sa Miškom, ali vjerovatno su zakopani. Uglavnom, ovuda je išao. Nažalost, trenutno ne možemo prići tom tunelu. Miško kaže da je silazio negdje ovuda, ispod one kuće. Nešto nam se neće, evo drugi put smo ovdje sad čak sa Miškom i ne možemo da nađemo ulaz u tunel. Treba nam samo da snimimo metar tunela, prolaza to. Sve je zatrpano. Sve je zatrpano. Sad smo na mostu koji dijeli Konik i Masline i navodno je ovuda prolazio akvadukt do Duklje. Naša posljednja stanica za danas su Mostine, ili barem ono što je ostalo od jednog akvadukta u našem gradu. Pojeli su ga ratovi, razaranja, brze vode, ali se još uvijek ne predaje zaboravu. Koliko mi je ovo trebalo puta ovuda.
Ovdje inače vrhunska plaža ljeti gdje se mi kupamo redovno. Tako da ljeti samo je malo više zaraslo, ali je Morača ovdje mirna, duboka i čista. Kakva zelena i čista Morača. Jedan stup, drugi stup, treći stup, četvrti i ostaci petog. Ova ploča na latinskom je zapravo simbol antike koji odaje ovaj most. Odaje ga da je zapravo iz tog perioda i da su Rimljani imali veze sa ovim. Wow. Wow. Nije da me nije malo strah, ali se borim sa tim. Doći. Ovo je sve što je potrebno Misliš? da se uruši ovaj ovdje dio, da stup ne stane. Jednoga dio mosta u vodi. Veoma je bistra voda pa se lako vidi. Most je sagrađen u 6. vijeku, a rušen je više puta. Par puta voda, većina puta osvajači. Zadnji put je srušen od strane Pipera kako bi spriječio Turke da pređu na ovu stranu. Wow, kakva tura. Hvala Mišku što nam je pokazao dio kroz kanjon Cijene. Taj dio nismo mogli naći. Ovaj dio smo snimali ranije, ali smo taj vlog makli jer nije bio kompletan. Tako da evo sad možda imate kompletniju sliku kuda je išao taj vodovod. A zapravo i nama fali cjelovita slika. A zapravo, da, nemamo ni mi full sliku. U svakom slučaju, dosta toga je devastirano. Uhvatili smo neke fragmente vodovodnog kanala, došli do upravo ove ključne tačke koja je prenosila vodu dalje. Preko Morače, tako je. Žao nam je što nije bolje sačuvan vodovod. Žao nam je. Svakako bi bila dobra atrakcija. Tako je. Mada i mostine same ovakve kakve su s malo uređivanjem mogu biti cool, mjesto cool, piknik mjesto cool, mjesto za kupanje, kao što sam rekao, ovaj dio je predobar za kupanje, tako da... Ali moramo ih sačuvati od daljeg urušavanja, mislim, stanje u kojem se jedan od stubova nalazi uopšte ne ukazuje na to da će mu vijek biti dug, tako da moramo nešto da uradimo po tom pitanju. Ćao, Miro, hvala brate. Vrati mi kameru, ozbiljno, Miro, vrati mi kameru, vrati.